imbere y'abanyarwanda biraza kugenda gute no gutegereza tukareba rero abakunzi b'ikipe y'igihugu Amavubi abanyarwanda bose muri rusange utaje World Cup muri Benin muri Cote d'Ivoire no muhanga cyane mu kwezi kwa 6 niwe watsinze igitego kimwe rukumba kirabaya kipe Smuha yo mu gihugu cya Misiri niwe wari uryamye hasi rero akabaro kameze iminota imaze kuba 10 Amavubi y'u Rwanda ubusa ibisamagwe bya Benin ubusa hanyuma tugiye tunacishamo tukagenda tunareba imibare icyo itubwira ndagira ngo nkubwire ko kipe y'igihugu ya Benin imikino 7 bakiniye hanze Claude nta nsinzi bazi inshuro ya nyuma ikipe y'igihugu ya Benin Leopard baheruka gutsindira hanze ni umukino batsindagamo Tanzania muri 2021 mu majonjora y'igikombe cy'isi kuva icyo gihe muri izo match 7 batsinzwe 5 banganye 2 hanze rero ntago iyi Benin byitwara neza ariko mu rugo by'umwihariko muri iyi minsi iri kwakirira mu gihugu cya Cote d'Ivoire imikino 4 insinze enye kabareba ko byitwaramo neza Ombolenga karaga imbere za barakompira renga no kurengura kipe y'igihugu Rwanda Amavubi Ombolenga Fitina yagiye kurengura ku ruhande rw'iburyo Fitina Ombolenga arengura neza cyane George ya Ombolenga imbere zo gonga n'umutwe ariko oh la 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 yaragonza n'umutwe ariko Mugisha Gilbert umupira arawurenza ntabwo tereka imbere za murya Suke Marcel Danzino gutsindana igitego cy'umutwe abatipe biragoye n'ukuntu bareshya biragora cyane birasaba ko ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi abakinnyi bo ku mpande basa nk'abakina begeranye bakasa nk'abegeramo hagati kugira ngo baze gukoresha amakosa abakinnyi b'abadefanseri b'ikipe ya Benin bakora amakosa menshi babegereye bagakina begeranye bishobora kuba byatanga umusaruro habayemo n'impinduka Claude yego umusore warabanje bo ku mukino ubanza Cedric Utonji yego akaba ariwe watanze umwanya kuri Olivier Verdon yego ubundi Olivier Verdon asanzwe akina nk'umucentral back n'ubundi n'uwo mwanya we usanzwe nubwo ubushize asimbura yakinnyemo hagati yakinye nk'umukaseri Olivier Verdon rero aje asimbura Cedric Utonji hanyuma ku mwanya wa Jodel Dosu nawe wagize amakabazo mu mukino ubanza asimburwa na Andreas Utonji izo mpinduka zabaye kurandwa ekipe ya Benin Gilbert attention Mangwende ariko umupira muremure cyane Gilbert mu gicaro cometse umupira mwiza Mangwende ariko pasi bandende urarenga no gutaka imeza urya Benin attention arabura amakano go kudoza kabisa kubera ko mukanya wabita Samuel Geret atanga agapira keza cyane kuri George ariko umupira nabwo atanga muremure so n'ugwango rero aza kuba ikintu cyo kudoza attention dangerous atakano attention rizamukira abanyabene ariko akina nabi cyane umuvandimwe Ishara Junior Lolaita karagemerezo attention Benin ariko umupira nawo ukoze nibyo umupira yanawukoze nibyo ayo muvandimwe yitwa Francisco Dodo Abdel Doji Doku iminota ni 12 kira 13 Benin ubusa u Rwanda ubusa Claude kabisa akomeza gukurikira muri hirya no hino tubabona ko mudukurikiye 5-5 mutwandikira mote Amavubi yacu araza kubikora nibyo kabisa nicyo abanyarwanda bifuza no kubinyuma y'Amavubi abantu kare bahoza bona tubyandika ku mbuga zitandukanye bati izo ni injuga z'abanyamakuru ariko tugomba gutsindirwa hamwe tugatsindira hamwe nubwo nguko bimeze ku ikipe yawe yitwa Arsenal cyangwa Man itsindwa 7 ukajya kuyireba mu gitondo nuko bimeze. This is football guys. Nemwe bigira intambara ngo Amavubi ngo byaranze naho byanze. Match imwe ishobora kunanirana enara muri gatiritiri niyo mugabo Claude gatiritiri ariko n'abakinnyi babanye muri APR harimo Mugisha Bonere Casemiro wabimbwiye ngo niko bamwitaganye ntabyo narinzi ndacikwa ndabivuga kuri radio arambwira ati mbabarira iryo zinurire ati mu rugo mu ruhango muri quartier abantu bamereye nabi ndambwira ni kapiteni ntago nzongera kabisa
n'abantu bari kwitaga nabo bazarireke ku mugaragaro rero ku buryo buri official. Umuntu witwa Niyomugabo Claude, izina rya gatiritiri mu ryihorere, wenda reka twigarukire kuri Marcelo, burya banamwita Marcelo, ariko gatiritiri sinzongera kurivuga, namwitaga iryo zina murireke kuko yaranyihanangirije arambwira ati ryihorere kabisa. Nanjye sinzongera pe kabisa. Niyomugabo Claude aka Marcelo rero yishyushya mu kanya gato cyane, ariko arongera aricaraho. Amafandimwe Mangwende yarahagurukiye. Hanyuma Claude, hari ibihugu bimaze kubona itiki zabyemera gukina imikino hanyuma y'igikombe cya Afurika. Burkina Faso tayari yarakatishije, Cameroon tayari yarakatishije, Algeria tayari yarakatishije, Senegal mu kanyo bita Sadio Mane na ndonde wa match. Wowe akura yitura hasi, arizamukira Steve Michel Munier ari wenyine, Idvereza Munier, attention, barazamuka cyane utonje imbere y'izo goal. Uko bimeze, attention, ajya kwitara kona Samuel Golet, Marie Leopold. Attention, Samuel Golet, iminota 68, kimwe cya Benin ku busa bw'Amavubi. Iminota iracyahari, arayizamuro imbere y'izamu, birakomeye Amavubi. Umupira bawukuramo ugareko ko Ombolenga asiza kwa Mutsinzi, cyangwa twaje mu giterane kivuga butumwa. Ana Nyagasani, ana we shaiba. Attention, kura umupira agenda arengana kurengurwa n'Amavubi y'u Rwanda mu ruhande rw'ibumoso. Attention, iri tsinda rya kane Claude, ibintu byose ntabamenya. Aryamye hasi, ashobora kuba yababaye, ariko arihangana arongera arahaguruka, arafunga neza cyane mu kirere cy'imbere mu ruhande rw'ibumoso. Barafindus, attention, cura ku mpira muremure ko gonga neza cyane umupira, kuramo Sasi Almeida, umupira kwa Bonner agapasa neza cyane. Attention, cenga abantu, Ruboneka Bonner, passe, attention, Mutsinzi hanze, passe Casemiro, attention, isho Amavubi ari guhagarika ataka, passe Mangwende arayihandara cyao fito golo. Amavubi tutino sa terekamo Gorota penalty Amavubi, penalty musifuzi ahita kuri Chanyerero. Attention, arazo reka turamusifuza, ari hafi kuwusoza. Attention, umukino kaburangiye hano kuri Stade National Amahoro i Remera.